Da bismo lakše podneli izolaciju, uz odgovornost da čuvamo sebe i druge, Spomen zbirka Pavla Beljanskog je pripremila sadržaje koje možete pratiti na našem web sajtu, na Facebook stranici muzeja, ali i na digitalnim platformama Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Pod parolom Spomen zbirka Pavla Beljanskog priča o slikama istražujte kolekciju Pavla Beljanskog u kontekstu svetske kulturne baštine na Google Arts and Culture. Zahvaljujući digitalnim sadržajima kojima naš muzej raspolaže, čitajte o delima iz kolekcije uz tumačenja na znakovnom jeziku, pogledajte filmove koje smo izabrali za vas o spomen zbirci Pavla Beljanskog, o umetnicima i delima koja su u kolekciji zastupljena. I ono što je najvažnije, ostanite kod kuće, mi ćemo doći kod vas.